Jaya tentunya. Saya tarik putus-putus talinya bose. Kalau saya cari yang baik hati budinya, sedang disayang kau Padma. Kalau bicara muda kau Padma, apa rasanya?
sadangan ya. Buset sekarang di mari. Bos Naga Putri lagi. Bos Naga Putri yang ganteng. Gimana nih bos? Aduh. Kopung. Paling enak kopung jadilah mantu. Gile pemurni. Ya pemarni coba. Kode Bos Erwin nih, buset yang punya legok. Bos, palinglah enak bos jadilah mantu Bang Surat Bang Udin. Mana nih Bang Udin? Rambut doang gondrong. Bener ini. Palinglah enak Bang Sukamta jadilah mantu Bang. Kok bensin mana kok bensin? Oh bensin. Oh iya. Hah? Pak RT Sueb? Waduh. Palinglah enak Pak RT Sueb jadilah mantu Pak RT Sueb. Perde udeng yang punya si Sereh kagak jauh amat. Oh. Perte nyari saweran dulu sebentar ya. Atuh malu-maluin aja bayar bir mah banyak. Jadi, nah ini nih kok abet. Palinglah enak memang so jadilah mantu so. Waduh. Kode yang punya cogrek, buset. Heran emang. Ini satu lagi nih. Kok apa ini? Kok kengyan? Palinglah enak kok kengyan jadilah mantu kok kengyan. Udah. Ya biar pulang jam 1 jam 2 kayak ya sama mertua kita pagi-pagi diseduhin si kopi susu. Kopung, Koeng, Kogoan Lid. Udah pegang aja dulu pegang. Bagaimana mau dibuang kopung? Sudah menjadi si darah daging.
Wakil pimpinan Mandala Jaya mana nih? Kalau begini memang kode Padma rasa-rasa. Ya kalau rasa dipeluk memang saya bilang di tempat tidur. Lanjut kaos.